Pozdrav svima. Znam da je ovo jako čudno zapravo što uopće objavljam video nakon ovoliko dugo vremena, ali da ne dužim. Internet mi nije radio, na YouTubeu nisam mogao streamat, jedino mi je radio na Twitchu. Bio sam se prebacio na Twitch, streamao sam tamo neko vrijeme dok mi opet nije crkao internet. Nakon toga smo riješili napokon internet, poseban 5G router, ali eto, odlučio sam dalje, sam krenuo iz početka zapravo streamat na Twitchu. Prvi link u opisu, vidite ga Bamfi. Ako gledate ovo, znači da danas zapravo za par sati, odnosno u 8:00 imamo rođendanski stream, pa ako još niste zapratite kanal, dođite tamo. Također drugi link po redu ovdje u opisu je zapravo moj drugi YouTube kanal gdje izbacujem najbolje dijelove sa streama. Iskreno se nadam da ćemo biti što većem broju večeras i ovaj video će najvjerojatnije biti izbrisan nakon par dana, ali znam da sam zapostavio ovaj YouTube kanal, no znam i da vam isto tako dugujem ovogodišnji izazov kao što su bili prijašnji biciklom do mora, pješke do Zagreba, biciklom do KFC-a. Ove godine prelazimo na novu razinu. Vidimo se večeras u 8. Pozdrav!